n'amagezi ganyu kandi mbasabira nyo kutunga obusingo obu emitima yanyu n'amagezi ganyu betari go kumanya Ruhanga hamwe n'umwana yonko Yesu Kristo mukama waitu kandi omugisa gwa Ruhanga obusobozi wona isitwe n'umwana n'umwe yarkwera ngo hamwe n'inywe ombomezi bwanyu omaka ganyu omirimo yanyu gube mbere gubegese okora kurungi gubahe byona gube ha TV West abo nayinyu abahurizi nywena gutabarugaho okuruga hati n'obusingo butahwaho Utyo amina kandi amina ensi yenukera umwebera abana munyingi enserme ibintu binshi ensi rumwe bizibunya muyinge birukunyiga umezi boitu bwa buri kiro na buri kimwe kiturukuba ntukora naba uturukuba nturora ubundi bari kurungi ngwaha akakubambaka nangogu no sanga nawe ine birukumtalibaniza bi kakubotunga akayiruka kamuhereza nawe nakora bera muhura nawe kandi ine biundi ebihindi birukera nebyawe ebyo rukuboine nabo icyo tugatwe kwasizo muhangi insonga zino zigenda maiso kurungi kandi natutera no buryo habako turukuba tumuine tikumasa ngo bizibe bitaija uturukuba tumuine tikumasa erambe talabaniza bitabaho baito turukumwe kwata hakire natorobeza rebereza dukuba ne bitalabaniza namanyaman gastane higarukuretwa namanyaho kwata namanyo kwaramuzize kumucinjira nakaburo barabo aba nimanyangu nibirinja bariyo bakoresa aman gastane uko yimuri Ruhangano w'amani aharye byo byone bihangirwe Ruhangano w'amani umunse y'umoyo nahabwe cyo twetse baharuhanga witu abamwe n'abarwana ku draininga energy y'abantu aba kwambara bari y'abamani ngahati kasanga kiyo koryaha umuntu agira umuntu kurga cenjejo akarga ka TV West akakora nchimanyisa ngo nayo no mwoyo w'amani hatarwana kugira ngo asiko mwoyo wawe amugarize side ye abariyo nontunga then aben wowe yakora ushanga hatiwe nakwako gwo mwoyo nakwakagamana nakwako kubaje nakwako okufune birunje nakwako kugamba je baza kureba bibuza akasanga ki what went wrong kumbe ondijo muntu we yaku drain injire omunjerejo bwenu ntweyongera kohereza rahango turwana rihari ahabo kuba ababi nabo batuzorera meisho okubasa kutugenda nawe mwizina rya tateitwe nariyo mwana nariyo moyo rukwera ntushanta wazamana gastane niko twatandika tutyo program ya sisimuka akasheshe nkaka ni wano shwara gira twagambira Ruhanga wawe then wahikoko abaseguma kuratire akorese bishemeire kandi orgeyo oyinebu wabo shemerire kutunga stanereke kubuga no mahande kakwake byawe stanereke kubiha biho muntu akakoresa kashanga echo shimekwa no tungana wari munachitunga bita handi program ejine yetaburiyo muwena okuchera kuzakora okubasa kugira ekigwasi yahengaro takagira ngo Ruhanga namaraga kuyambira aho no bajango bachwezi njunana ga wotire so you also have to work effortless otire mwamani menji okugira ngo Ruhanga gira huya kushangisa umugisha aba Stanbic Bank abaryaho kutambura nitwe mpaka shayishatu mbakwetango zahitaje kuri hihe ryabo nibija kubona bakwacira kandi obase kwigura nabo account kandi korabe wajigwire ebyasigare bindi byona ngija korobera aha wo mwaka 2026 niwo tunguce nkabande ndico butungi charity ngo mazina nyenerake kasanga ki akiki tutambura niwe mpaka shayishatu ndachi 15 ezango mshayiti yo kubanza konka nabwo kuzahonka hurubura ntamanyire munywano wanjogu nawo kwayemerire nabwo no shangu nimba nakora kubi hello Mr. Kasangaki okay kirokunu amakuru mengi agatweta gukontikiaho mu program NMC muka nimbapraza makuru nizija kuma nizija kayo kakahikire akandi mukene nuko kamu tuketegereza ngo it is the official day ya bega ya senior eyo kubanza okurora nabatandika akandi urugendo rwabo namuno kuyana bamara ibigezo ebekitebe kya Musanjuru P7 okurana begaita amasomero agatargamana gamu okusigira choices zibale bakozire rundi anchwamu na choices zabazeira babo babakolire tuine Gideon Senyo mona naje kuba naija maisaho asobole kwa nagatwereze tekaniza nko kweri abegi nko kubetekanizo kurana begaita amasomero agatargamana gamu nturora ubundi amamu
bali bamaziro kuba nibakayo akandi baitu ekiri official ikabega basemere ko matandikiramo senior yo kubanza nibarugo mu mpali y'ngufu nibajwara impali zirehire kirokino nico barukuba nibatandikiramo nabo ekyago nagonje kubantu gakuretera turolenko kubetegekere no masomera gatarigam na gam na empinda hinduka yembera babaire barumu mu rulengo ruri na hati na mbere batahero mu rulengo rundi akande nayo muzere kiki cyosemere kora omukaire nkakano kuri umwegi wawe yasobora kuba na humuruka na bagenzi be nawo natandika ekitebe cyo kubanza rundi senior eyo kubanza runo rugendo urumwegi akwa yatandikiramu akandi akurura ngo bundi na yongera hari iki cyasemeriye kwa nakora na habwekyo yo muzero kutegeka umwegi umwana wawe muhara wawe mutabano wawe habwo rurengo rwa senior kubanza cyukuru muno habwo kuba niye ntandikwa yebenye gesabye na muno harurengo urwa haiguru. Amina. Tutajarize Gideon Senyomo ahabwe nshongejo nabwe cabazire ntubatera kahingwe cyo mukijuce ngo abana kire nakaka beitu na nabi asine ya mukaga nabyeshaye na nibiragaramu ntureba nabo kubakozire ntura nabo kuba joininga za universities na institutions ezindi so taraho kumura no jokes jire ci wakora umwana kwareze kwika kumurka ubo ina triste ci watiro mu ngaro imang tubyangu hiti nkaja ngo kujema ninga no gambere ryo no tebuka basa kwanguha but no bogerezeho then ruhangayingira ku blessinga hajira echabasa kubaho umwana wawe ashanga at least ine half ya tuition na nibindi byine kwa nakoresa rugarka ahishomero abo cyo tegerize Gideon Senyomo ukubasa kuturetera emberejo tinkumanya abamwe abari kugendera kujwara nibamwe kuba twinaha aba metropolitan university tubendeza ebirungi byonka buriya maharengorwe nabweco nimwe tubendeza ukubaje tinkuma mwine mawe uko kubyemerire kanoshoko nho naheriro kikami tinkumbanye mbera kwere yabire nungi ninga yajabirire konka turi abana abo turi ntushomesa okubasa kugira results nungi okuhenderaje bakazo munse kabakira bakaza gukora nko kunkureba rake na charita ho kubariyo bakora aho tuno kugarukira abako abege barukuru bingi barukujuara ubundi bakakora yambaga mbyaro na handi abataka bamanya ngo hajyo guyatunga umurimo ikagwembagero bamaya ngo hajyo gwakozereki yatunga umurimo gwe bebwa mumubwira ko yindi struggle ubwero kuba hati yakora yatandika batala abataka bamanya ngo umwana akajwara ngunembaga akagikora twakora ki ubu bamanya ngo bundi umurimo umwana wakozereki amazire ko nagutunga bayitwa abazima turiko kiri akakereke nyini yabantanduko ya buri kimu wongera kuswetinga no sera umurimo nagwo kyangwero kuri bundi umwana yasoboka nagutunga aho naho ubwo kuba kamaro ko najwara ntabwekyo wongera kusaberana umukayirako kurongo ubundi ibintu byasemera na muno uri ngo barabajwi cyongere kimuyambe ngo muri muno mukama muyamba gutunge kandi yasobore kuba nabayisa nabayisa nabazirebe umukayire nkako bayitubye tubyanguhire nemyako buno usobora gitera bayito no bwerabo gitire tosemere ko no hwamani akayire kona ekintu nikibana kisemera na muno gukomaririza bisomo yawo koko muzire wano basa kugezaho kaje cyo botanikiriho umwana wawe wabo kine moto twane tunaja nakuje maninga nguki imanga benshi kumkweza kushomesa ati ni wabana mbese baza kwerwanaho and which is okay abuko ba nitwe twerwanaho so nabo berwaneho konka wowe nako kubasa ko mutandikireho wowe ni moto sente tche umwana cyumuhereza be na hikiza hembe ndije mirimo then you never know umurima higurize ngwisha kumushanga bagira ngo ikaramutera kujunda kandi umwana w'umugoro rupapura urwa The New Vision haba harimo emirimo minji munonga rero kubasa kushanga netaringana n'icyo cy'washomere so nkabenta kwenda ngo icyo kibiri uze kutobana ibiri zonka ziti no muzire nawe nabasa kurukugurira then ugumeno rebeje mirimo rukuberamo ukarara wabona akarumo bita abarukuza kujwara tubendeza nimwe okujwara je tinkumanya Gideon Senyomo ahi watora konka mazima garungukiri omurent season
turiyo tutambura okubasa koza gumiza mune kisibo kitu nko kucemerire kanye sijengo binji hina himwagarize ingambira njyago kitwaza kugihura hansi gihatwarwa mu Ash Wednesday beitu oyongere kwemanya nano kwetereza bokuba koko nanagambire ngo amana ga Satani neminji munonga gariyo ngarwana kuhamba konka tumanyangura hanga tina mutizamano munseje abo cyo twantihirwa twashanga ngo tubone bwire nko bwe kisibo ubutweha harahanga kibakirunje nyowe niwe twabasa kwehayo kore mico mirunji okweha heavy okweha munonga harahanga Satani gituzamano tugitere nture ahabo kuba agents ba Satani bakanyire nibingane hibwa akasheshe anagambira umuntu kureba to muri sho chonka akadraininga your energy umuntu kukwemerera nyuma akadraininga your energy arukozesa mana agagara spiritual you know embera nkejo nkampurira bakugira ngo umuntu mba mutwara hansi yenyanja nyowe nkangira nti at least namba mwine nko buzari obo mwine you know that bloodline konka hatkangambire kasanga ki no bwakoriyo ryo buseri oriya yanarangora moto jezi yanarangwa ine motwani yanarangwa ine chori na koresa mana gwasikagawe abaniwe yatwara kuri atabaniwe yakoresa kuba niwe yatungebye so obwira bwa rent season obwo buturumu obwo kisibo abeshengereza turwane mnongo kwe harahanga abase kuturwanira ihari manya tinde kinde cyo kutungo tarabiro muri sacrifice you have to sacrifice somewhere somehow okubasa okugire cyo watunga so let's also sacrifice ourselves, sacrifice our our time omushongeji a Lent season ninga shobwiro bok fastinga to bundi tukabasa khona stane no buguru bwayo no bwisho no nebigere nebindi byone ya akayo nuka kekisiba katurumu akande ntongero kwantuterera no kwijukya inyabar kwesobora abantu bengene mwesobora heruko giro wateka akasoko amatama mukaira kana kekisibo ugire ekiwo mujuna no kumiyamba abantu bengite bayina kiyo kuriya abantu bengene babona mu mbere zitalizimo nazimu kanosanga iwe ubusobozi obuine kanosobora kuba n'uyamba omuntu ukamuha mu mbere ge yakubarumu kandi yo no muteka akasoko amataba nawe lakatunga ekiyo kuriya nawe lakatunga ekiyo kujwara mukaira kana kekisibo akaira hatika kenjura gire kiwa yambo wogera wanagira umukono umarwaro kwa abantu bari yone nababona umyanye yetaliyemo abantu bari yone betago byambi bwaburikeka nabweke mukerekana kekisibo kakozese ogera owateka akaseko amatama wobuno muyambo mbulingeri yona obundi wamuheke okuliya obundi wamuheke okujwara obuno mugabera ensimbi rundi akasento mukayirekano nuko nawe kisobola okuba nikimuyambo bundi negena nakusabira emigisa kandi emigisa ege sobola kuba neyongera umubezi bwawe nuko ekyo nakyo kyongera kuba nikikwereza amani okuba nokora ebindi kyongere kidabuze mu nensimbi ezokuboine emirundi yetaliye munema uko umuntu ogukubo hayire akantu orukubo semize umuntu ogukubo yambire omukwerekana kekisibo obuntu rabo mukore bikorwe birungi najya kuguma nakusabira butosa usobole kubona tunga emigisa yetaliye munema leke kisibo tukikozese kurunga ngomazima bitu takaya wangu na nebindi byabije ndo misho mwihanga na mnonga politics zirenze ndo misho yendo manyengo na nebyentasi ya nebyenshoze byo tubikemereraga amagara gate nago tukakubasa so byona nabyo tugumente biconsideringa tutakakoma aha kushaba konka kandi bindi bikatweba aha bokuba nitwe no one else is going to come and deal with other things and when actually it is us so turiyo ntureba oferen wengera kugenda umisho mwihangari tu Uganda mwegendesereze abantu bataka baferaho school fees mwegendesereze bataka baferaho ebanja byanyu mwegendesereze bataka ebintu nebinje bariyo mbafera like hina hundebere barukworeka ngo bashanjire omushija aine passports ziri kwingana beberankaga no mushobo ezo manya neze skwanzi ikirizo muntu kurwo mwihanga kuza omurindi hatwe ecyarukora no kushanga ngo nakoze byoma byakarumagezi wakora passports ezekikankecho nchimanyisa ngati nabani nyenda kuzanka here for example nimba sa kumwehura ankore passport ankore byakibenyi oboyo nontunga ankore byakibenyi ndabero kwe ntororo kwe ebirimbaho it is my business
so obwe no fera bwe kikacha higuru kandi kuja ngo nubwo bwonka na nabandi bariyo mbabukora now I'm imagining umuntu yamfera ya passport kuna hika kuriya nashanga ebimwe bishanirize bwa byo mu passport bitarumu bangwataraho bankomeraho no jangwa magaraga kwaga kuratona gayi kandi abo yishike nimba muhira ka sente no bukaka bakaraka kirge mitwaro nk'etano ningi 10 still it is money yaziho muri yo na noria nchimanyisa nkuri yabo mugiga ito hasigara abatwata abatkoma twasira yokwe ko no jangwa bwo fere twaza kutwogaho mu Uganda Charlie, social media mwako kuteke ibintu binge Uganda nize full time job. Obito birukiro bwingi muyangari itu munne bisoboka ombulingeri yonga nebyo rukurora ngo ubundi biri mu line yo gama ngo biterekerire usanga ubundi biri mu mkungu mu government rundiki nabyo mbere bikuherera rosanga ubundi bakatushobera kare so hati kizibu muno kwahura ubundi ku differentiatinga umuntu anyakwikire na tekire omuyangari yetu Uganda mukayirenga kano abantu mbekora ibintu bingi abantu nebayiba kisana umuntu twakwirwa bamkwasa ministry narore kimungo guhata ngo muhando gusubira kukiya nambera rukuba nagenda kandi bancho kurebera abantu bindi barwana ngo bazom parliament aho mangu yakikayo atotwana naye atkunganya nabayagira managara kuoga naye very good nabayagira na pass nyinji hate mwana atakwaronda akufana ukirana nazi nabo mbegendereze nabariyo bonka nabyo babikora akandi we are running from them lero ukirugaruka kikagaruka street hano aho kikwata kati usanga abantu nababayibu mbulingeri yona nambero umuntu akuje kwikira kintu kikiri kugamba ngo hati kintu kikire kena nyetaga emyaka 10 yenyuma baitu kumwikaliza akatanga kunyumeza story nagamba nanka nuyanyibere nanko no akanyaho ziti oni yankwesenda gano nyombuguze kibanya kyange oni kuija korora ngo bundi akakintu kinya kwikire nikiba kimutwariro bwire bwingi kandi ubwo kwikara naka kusoborora no sanga mazima ngwe bintu byale bitayangwira nabweke nsonge kwatagana no fere tungero kubantu gunurera iso namuno mukayire kana nani mwe banywani bitu hina yabe nashe sari kuja tumugiga nazanka wa TV hatabatebeza huyarabere kugira ngo you follow that his success story ubundi wakadire chiwiha toshanga natebyanyo we nkatandika nandikushubure nkoko kunahereze nagura mbuzi kurahereze natandika okubage mbuzi ati nahika mbuzi 5 kunabendi yawo nahika mbuzi umwenda atatebya atabura kutamwe cyo kugira ngo embuzi kuyababaye mbuzi mukaga ishatu zikazi bazigeze nyibano zibazigeze nyibano zonje sereza hanyamejo hato umubwibo mu abantu mweyiha okumana na yongera yakachomisho so otakaja ngo mfera buri mu politics honga inga na noko kwo nyumo ko naho mbyabiriyo success stories z'abantu bazirwe ibintu bingi konge kindi kumanye kikurga harubusha nikija kigaruka harubusha so kabe ninja ngo oyerwana rihari okuriye kacho tukuro murundi otambure na ruhanga wawo tonge kice konka echo ine mu businje ngweke yijire ntongane ejire byo kurya netirwejo erimo ko kurya kace konka katari kentongane so etirga harubusha nkigaruka hariki harubusha edakika nabiri na mwenda ezari ngo mushayiti yo kubanza munywani wanje Gideon Senyomo ninje chiwaya kuyachumita mucyayanga kureba beitejo ejo niyo ensayitirimo ya technology anything can happen anytime ebyo mane byecanga ntirebero kutangara but later yahiza kuraba muntu jakwa ntumwakira ahasigara ya Guitar Stanbic Bank obase okutunga okuwayigura account nabo akasente nakachako kujiguza then ekikore cyo ine kunkorera no kugendo ine ID yawe kugira ngo wahikayo utakaza garuko muka kujakira ko ene yetengwa nondo tarukwenda then nabwanyu base kwigura account naba Stanbic Bank omucheka chao ya naiwe ruliyo no itago kuba no teka mwensimbe program simu kagunugo mugisa gukozese simu kateria Stanbic Bank yonka na ino sobora kubegaitaho ukara no teka mwensimbi noranga hamna simu ka Run TV Wesne hinda kandi nuko usobole kono mayise 10 ezabantu ukono hereza uherezo utalhum na bumu utunge nsimbi amagoba ahamu
no bwana Bakorenga bright suits. Hiyo utekemo ensimbi mu program Ibyo vunaniza bwe bintu twubyiye. Utekemo ensimbi mu program simuka ebintu bisobola kandi bisemera kandi yoyongera kumanyisa abantu nyamuyingi bike byo kuba nohereza akande nuko tunge amagobo. Twaza kumuraho gace base bona abanyabunsi ko tine papura z'amakuru twaheza garukaha nazo tumanye what lies there urupapuro rwa The New Vision hamwe na rwa Bukede utargaha program eya sisemuka Nehinda kubanza bakugira ngo obuto wabona no bwa fourth degree ngo kutwabugamba Yoga yataburi kimwe mazima gonye ndakugambira okugaruka kuzara nateko kushemeza akubana baba takwenda umushana atakwenda kuruskinga Elia Chome yuarabiremu Elia Chome yuarabiremu satakwenda kugira ki kuruskinga so wafuna fourth degree na third degree Elsevier so mbagira ki bateko kokora ki okushemeza omwana ogwa kabiri ekindi bagira ngo bakubazira ya hansi especially second degree ningashina na first degree ntu advising anti omwana leka banza si emyaka 2 bano mwana wawe yonse omwana banza chesi emyaka 2 ntu expecting ngo kimwe cyaterira inyama zagarukire ngo kuzishemeye kuba ziri then tukwereza chance ya nogaruka no zaya ki omwana wawe wa kabiri Hindura chimwe umushozi no mumpanga TV West kandi program yetu mune ya sisimu kandi cyo butungi charity nyenera ke kasanga kiya kiki turiyo mukeira ke mpapura z'amakuru harimo papuro rwa The New Vision na papura rwa Bukede intoro mujishogo kumanyisa ngu omushijo wonye no mu studio akatere meza yanga yaje atkutwanza ko yanjira bajyangu ladies first atubakiza kuzaha chihuro chemere twabantu esaving atubajangu ladies first can't you be a gentleman okareko mukaza kabanza yihaye cyo kurya atumwe mbyashire na mpapura z'amakuru it is you first ngwenu it is me first ogu omukore bayo am imagining omukoko akutwaza yawaranke byo nabireta murumu tobiye ladies first. Okay, man arrested with 261 passports. Nziza. Zona ziri mabarage. Kandi zabo mazi anyway, we shall see. Tuza kushoma yiturebe. Zakushanga zona ziyo mazi nage ahakwenda ntari kuza kuyayendera biryaha. Police hunt other suspects in the scam. Amakoraga gariyaha ahandi bagamba President Museveni pushes for dialogue to end war in Sudan. Jonation ngankuru munonga bukabarana babatarije ni 20 batutarije ahabwecho muzeye cyo yanache basa ukubateko mu ntesagana ningashi okwikiriza no kuzameza injira ngo I also support this. Beriyaha urupapura ni The New Vision ni URA tightens rules on customs bonded warehouses management. Ibi byambe kwataho yirukango tongo urupapuro ru no ija kwa no manya aho bakwata na aho bareka. Dutch government Vision Group launch 4.1 billion Ugandan shillings initiative for Uganda's agriculture. Backbone yitu nebyo kuhinga no kurisa. Ngene ba Dutch bambongera mu utwani me I have no problem. I appreciate. Birwaha nabyo utakabasa okubeferwa. Alango UPC
FDC leaders pledge to work with NRM. Nibyebyo bariyo mbafuruka mpora nibagaruka NRM bitu nabatagarutsire mu they feel they should work along with NRM. Beran ko kweryetyo abapapura rwitu orwa the new vision. PW leaders demand digital inclusion for development, and indeed people with disabilities tubarikwenda kusigara nyuma bo kugira ngo they are disabled nabo mbenda entekateka bagende nazo bakure n'ihanga ahabwe cyaha they are calling for it. Byona otakabiferwa urupapura ndworo lekanyirukanje ndebe bikwatena lifestyle z'abantu n'abajanti business unusual as Lent meets Ramadan, and indeed nemberane baso utatwanguhira kiraka kushanga basiramu basibire na nabakwicirizo muri Kristo bona basibire the same period. Businesses are down, you know. Tumanyisa ngo abako kadjengu na ninsiba nkenyama tumanyisa ngo wabucha akoka home. Hati naba ni nyunyu atwarwa nkatwesasira tumanyisa ngo abo down byashuma haza nyoti mfireyo ekikuru namana garahanga okora kandi byo byayenda kutubandamirira dukabasa kurgaho kampendere na ebyo mizano bajant mental battles kandi ibintu biharahanga wanje ndeba bari har athletes. They are trained to endure mental and physical challenges. Buzimazima ekintu kikora hanshonga yabo. It's a tough challenge. Abanindeba gunuma ikonsubuga ari muri Nairobi. Gunomuzano wa golf. Yeah. Una jangu it's a tough challenge tibyangu hi. Otherwise ebyo muzano inanubori ebyo bwegese no ajanti material pass O level math ayirimo mundomu utakaferwa okutambura je ahasigara uje kwa no guror paproru na shiringi 12 zonka no uje kwa no manya agayo gaho na abandi cyo butunji charity hati twazo walake kasangaki akiki with bukede kaire kabukede kanaye bazira kubanira garama singira 10 zonka akandi yekero kunebero 23 ebyokwezo kwa kabiri yakuletire headline Iran ekwese Ayatollah ebuzizi ijuka bano byona bero habo korekereza ngano gwaragati ya Iran hamna America ensongo yorutaro rusobora kushaka hakaire kona so Ayatollah Khamenei ariyo Maria babembezi yabihangiriyo supreme leader akani ngo akaire kanwa muserekere ngukani mbere bamutayire na kwa abantu abarikungana bana bonka no basemeriyo kumikaho bakabaza nawe ngo bakagambira yense kesemeriye kuba nakora babano abantu banaboka abamutuka ko bagakuletire umbukede ekroken somo jetegereze na page ya kabiri story yemu enyakuroho ombujwire kandi haliyebyo ebize n'bigeno maiso gati Iran ahamo na America sekandi asabya abazadde kunkuza y'abana ogwa akaba vice president owihangire Uganda kandi ali mbukede kirokeno lero KCCA etandise kuba boda ne taxi ekikabaho hanyuma ya ekiragiro kurabibwa namuno abasubuzi abana batembeya angudo zoruga Kampala okubana babingwa kandi ekyo kibaziro korwa kandi hati kirokeno aba taxi na baboda kajja kubajutuka namuno abali hangudo zoruga rwa Kampala okurana ruterekerezebwa ebizuse ku musajja yagudde nafa ngagule ebintu byawaka story tumanya waragrozero murungi nambere nyine kabale nakora shopping yomuka wabe na gura ebintu na teko mbuti ya motokaye asobole kuba nasimbura kutaha naho yagwa yakabera kuba mkuretire usomo mwetegereze Noah engeri abafere je bababa zadde abagale ebyobwerere ebitantu bazawo namuno mukaire kanu abantu baliyo bagaruka amasomero kandi n'abafere nabo eriso baligunuwire namuno habazaire nuhotaire n'abana aruko abahirwe fees akande bakasobora kuba nebazibayiba tata akirizo kuta boyfriend wa muwalawe musaijogu abayira kozera makuru nyamwingi okuyanaita umusigazi rwali nagonzangana na muharawe kandi umusango gwa wikirize bamukuri
kuletira umbukedde kero kino. Past PLE, mathematics, integrated science, social studies, byona birumu soma oyitegereze rundi ogiguru omwana iwo muzaire omwana ogwasobola nayongerawo. Emisomo egitegekeddwa mu mwoleso gwa Harvest Money nojja kusoma ogyetegereze neya yona bagikuleetire omulungi wali kutulola. Vision Group n'ekitebe kya Budaaki batadde omukono ku nkolagana ey'okusitula obulimi ya buwumbi. Somo oyitegereze biri mu bukedde nyenkyakaleemu. Maniu erumbye engeri omutindo gw'esitudde gye gutadde akakuuku kaayo ne Arsenal. Biriyo babukuleetire omu page ebyemizaano. Liverpool egujje wala golegi nanye tinyikiriza busa golegi ngwebaire eriyo abairemu aka offside edakiika 9 bayongera mu 8 kandi nyo mwagitebera mu dakiika ya 8 golegi onangwa so byona biri mbukedde akandi tyetungire asiringire ku bizonka mba agents ha streets kandi mu bookshops n'ahandi wetungira bukedde abakuru maingi bunagarumu akandi osobole kuba anogetegereza kiraho. Chamani muno okurora nto cyari ha TV West tukokwe kino maiso garba waye niwe wabachi aba Arsenal nimbakuraho agashesha akamwe akoze mutyekiro mbire mwina hari na Tottenham batuja tujire buninga munimwe mutujire noenda kutwisa abasajja bazwezera 4-1 something of the sort bitembera no koko eyemerire tyo abarukunde by'empira still mwirukangire mpapura z'amakuru nizibazibiyene byona kandi no basana kutushanga aha mukutuyitu aharimo gwa TV West nehinda ejen Facebook aharimo TV West UG ejen X kandi na Instagram the same name then TV West nehinda aha YouTube tinkwenda ngo gumenyuma nakweshengereza stambure twena ngo ine cyo rukumanya kitugabire nito twase kucega tutakagumza mu ubundi turhabine twaza kuza omukahumuro edashikana indaza abana nishatu shayo kubanza wimukire ine cyo wateka tekire gukora ninga hino watandikire gukora kitari yeco izawara waratandika kubi umanye uniza kuhendera kubi sofa yo mnonga no bore wotachine think teka munonga ekikuru kibe kiryo mu rigo mine zizihangari yitu gendo zahwa awamurana umushabe bihimba obitwaro bito mukatare obiguze yakuja ngo nande 15 iwe biguze kakaga icyari 10 kibakiriye cyawe you know right no botaine musa don't just sit there do something kathumure natugaruka program ekirisisimuka kandi nurebe ikintu cy'isitugweta okurwara naco hari uko turi kucyetegereza ko ahubwo ko kurwara no kugira amani make neshaga manje ntabwo eco kuri kuborwire utekateka ngo mumbazi nankani bwo gura kuyamba ego cyo kubira ikigiye cyo kurya mumbazi kukabiri kugaza hamagara amana konkati kiri kwija kubasika utari kuryaje numbazo bwo kosa utari kuryaje kugubase kuzo mu mubiri kigura kuyamba ninga wotegurize umubazi cyo niki aho umubazi gwagutaga rwizemo ekikuburire kiguri gukora ntabwo eco mubazi nabyo bibaga byo kurya turi kubasa kurumbazi uko waheza kumanya ikibuziro mu mubiri nawe uri kubasa kukiha uri kurusogo mubazi okumugaruriza eco ikiri kubasa kumuyamba kugarukana amani kungo kamuhabura
kugenda gukora se byayinahaka ukugira gumana hati tukamanyira byona buhire eshaka manyine ningatinye tukamanyira kwesinga ya konka iwe uri kuza kusiba haka imara kunaba utayesiga azurebe yawe ataruka nke okupieruka ayicho neciteka dosta utasitire muteko kupieruka ikiri kumanyisa shagama n'amizi miteko ko biri bice ikintu kiri kumanyisa byasiskara mukawapieruka mtuwa yesiga hati ikindi oinamani gari kwigana cha akwimuka nkakorembere mukavura ni ukemurimo kukahora oinakazengerera winoturo umuyamu kandi inagamira yuko nagaruka kusitani mu bintu kumani kukwereka ngwaza amana go ine tigari kubasisa gukora kwenyine nabwo umuraho mbigwase kugira aho gwihe cyo kweza gumana yiya nabwo cyo washanga ngo toyine mani washanga ngo no peruka washanga ngo iwe aho wabiri no tambura tokitambura nko kuri kwetenga washanga ngo temba no ruhuke mirundi litare hansi yejineji umanye ngo eshaga mejo minchi kuwo kurira utari kurira no yenda kurya nakamanyiso keshaga manche ahubwo ibyo kurya ibyo manyirire kurya umbiri uri kumangutinde kiguri kurihamo gukakwake cetingo cyo kurya ukwiho wahindura ry'ibyo byo kurya nagwene gwetera kuja wanka bibyo kumpereza tibyakinga sira bwene tkengo yanda ubwenje buryo mu mubiri ni burenje serize cyo kandi necitruya rero hano kushanga ngo umuntu wamureba hamisho nashonko kwenda kuza kugwejejera ninga ucahinura cena ukashanga kuriya ni hera hariya akastara koko kumundo ushanga ni hera ningo cihayo rurimi nuko shanga ni rwera ibyo byona nibani bikwereka mwe testing marebe himuri ninga kuwo kuba kwata mu ngaro kagiroti ko kurabye mu ngaro hatareshaga yo kwihaha ho banyiga nimba najina yinjiriza yirira hati rebo kuyagaruka yo jubajuba kwega haraka kwijira wale yati twarubwirirwa yo kugarukaho umuyingo shaguma yawe ninje karingiye kunganya garuka kandi kuwo kuba kwata ahanakeja aha mubiri gwawe ukakururuti uri kukurukarikura ukashanga ngo umbiri kigwagaruka yaho nawe agomezi ni make azijuka ishagamira umwamizi menji ntabwo ishagamira yeri umwamizi make nabwo niko yaraze kuco mu nda y'umubiri nigoma ni make goragire niyo kasasiro nce yorashoze azijo kasasiro kweri kubeta mugireyo yazo mu nda yapa iringa eka kunganya nkaho mpo niyebwe mu bukoko ubwo kurane beta infection yaba nyinje iryaho iteramaho ahubwo kuba amani ni make hakazamo acid nyinshi nibaza kucemera bajengu baza arusazo ziyi kuva tokubasa kungambira oyu nushijo shirwe akafutera empeta ekidara cyatetema abantu bije cyaro cyo nakijura kona mazima n'ungambire nubasa takubuye umushije niho nandiye nitondere ibinyoba byanje nyine ho mwana turiyo mu ibaraza umushije ngo yahurutwa mu nzu bagagitira amabeka yaje yanganishe ati atazanye umucyara nagenda nemugambire yonke hindukire takimushijeriya atazanye umucyara nagenda mubuza ntashi wagenda hecha kutwara mushija we niki nahoza cyumwe hata nakusigira nyoko zara nashozara ohura korere ko waindo nage na hansi ekiriya ne yanje ne yoha iyo umutebano wanje gisigire mu ngwena hatika ato mwambire ka kumpenze bintu
echamani no kuruganke to mukazi nkamugambira atyo owabo tayinisha na nyina yo mugore Yo ncometero. mama naye hurraje Ati ichwishize. mwami naye hurraje no kubasa kumfera okambuza buza tine chora mbuza buza wachigambaje ngundo kumanora takonyo noraro kunorora noraro ni wahamya Nakajiride takonyo. ote homwana boka wibera kuchumika reka otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors Nokora cha. burka eine bizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandiyo Betu. Obwatuma mutabano wawe ngo asishe fike yabangi. niyo mara utarasisira wanje iyo mara utarasisira Yakurire shanda. sasa ninga okuna kore niyo ngona kuswatch tokareba abantu n'abakazi babiri nyuma nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi binabakazi 8 baryaho batebeye kine nyonyine tubiri kushorya ubono terenduru owakuchororu nugwo muzano ogwotashemeye kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahemwe zo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahikomizo mwabazyo inyi nikakutumengo ncyacora mwana yongwe nigo kwaje muzana bakaba kumengo mutwe tenkaruka hano yantino ko mwana niga kwenyina kurwo mu Misiri hamwe no mu Marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurwo mbahinje n'abarisa wabo hingire na mnonga kuko abo kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program egere bakangubura rwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habo kandi tuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ogere cinte cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kandi aha hariho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuzaho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hate no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero program simuka TV West Nehinda tuwagaruka Gideon Diabora mutamwitsaba ebiyomo bijya kuba biye cyangera nokeraho kandi twagera maiso no program simuka omukayirekana kenyi tukutabarukia namuno muri YouTube nawe okuruga kayirekana betandikiro kwikia esaheno ntugumya ntyo maziro kuba no kamulimo ntugumya ntyo bundi oli umuhanda oli yorekerizo kukamulimo kandi kurora bundi watambuza imbera no kurwa wasera korate ko munsa no kubayisaheka mkenga kano abana bagarukira amasomero akande namuno abendengeza hansi continuing students abo bagarukireyo akande tuyinabanyano bita abasiniyo kubanza abo tubakabere nakake abasiniya mukaga ebigezo byabo nabyakayire kuona nibijya kubona biragaram nikibaza process yabege ugaruka amasomero namuno mwaka guno kubanza uguye binyegesa nekyagenda maiso akande kurora iwo mzei wayetegeka wakorekera uko soboka kurora umwana ugu yasobora kuba nagaruka ahisomero mu mwaka n'uguguno nabagambire ngo ibyo tubyine ku bantu bituremesa ukore ntunguke zindi we can think otherwise abana bo bine kushoma twenda tutakwenda but at the same time na nebindi tubyine kuguma birye nyuma nahabwecho yumukoze kuhinga bihaguruka cyabjendo misho
nko twakirebere ngo it's a backbone yihanga ryitu gumiza muno hinga wabo tineho kuhinga no basa okupanyise kishambo hanyise kishambo gende ohinje nebindi bweni to hirehecho nanagabe ngo hirehebyo hariho politics hariho international zari byamagara gitu na nebindi ngera hatu twenda kwetsuba ahanshongezi kwatrine na ebyentunguka omundembo zitu ezitari zimwe na zimwe aharimu mbara aharimu Kampala aharimu Fotopoto aharimu Zaguru aharimu Nkai kutukutera yo tochi baheza kore omwanya ekibuga chango omushweka nchimanyisa ngo certain things must happen kandi bya bitatamburiwo nchimanyisa ngande ntunguka mwajigarize nyuma so ninyenda ngunyoniwe tubase kutera tocho munshongejo turebe twenzirebe ekibuga Kampala hakwangwe ibintu binji munonga ambajangu the more the crime the more the development ngo crime ninga shobo henda biragiro kubuku bani gweyongera chimanyisa ngo na nentunguka eyeyonjiri ngwenejo ni sign yentunguka omwihanga so ntira muri Kampala ebintu bitamwe na mwe bigendo misho ebirumu obufere kebi bitwareba gwashangira ine passport ziri kwingana bibira nkaga nemwe tingma twina mahanga yo munsi wabona jire passport ziri kwingana zityo if zaba zirigeze ninga ari kuzikoresa wenka we that is one turebere abantu abamwe bari kubinga batahi babo omumataka nombezimbe omunjeremwe ninge ndijo then turebere obushuma buri kweyongera ombicweka nkebyo ebirumwe ndembo mpango omwihanga awujet out kandi ekimbarira ticyakashyikireyo tininge cyo wita obushenyi ticyakashyikireyo kimanyisa nkuriya hon haba hatanana n'ahari ebyo ebikuba biri omu places ezimukwana muturamo ngene entunguka zendembo zitu kubara bemba jangu aho kira kurebere bikorobero berukukanya ngo nicanje manyisa nguna entunguka nayo neberi impango ngena ngunyora mutahi wanjaha eje twenye discussion eitwagira turebe is it really true tuichirize mwene bikorebero bireno bibaho nahabo kugira ngo turiyo ntunguka kandi tutakubasa kwemereza ntunguka kwani yo turukwenda mbena turakome kutunga ntunguka no turakome kutunga ikivorongoto nyina aho henyini ano turukuba ntwetago kutandikira na muno turukutera touch ombebuga hakubo kwanora bukede kerokenu ebero 23 abatsoborora ngo muri mu gutandika kerokenu na muno haba boda na taxi umurimo ugukurana bayihumyanye yatasemerire kuba ne parking bwamu bale bomba maragavuga mbamaraga parking mbere bakasangire tabayina stage tabayineki umurimo gutandika kerokenu emu habichoyeke bi talabemu nabemu harumu hayi na police okumpire police aho tubire ku parking aho okay ebitebe bya ministry za government okwetorora parliament boda apana amaso ga bank enkuru bachenga ku lugudo rwonna olwaluwu nenamirembe okwasimbibwa omuddo n'emiti harimu enguudo nka Namirembe road nambere basimbire rundo babyire emiti ahamu n'obunyansi oburungi mbere abantu basemereye kwana baraba hata kugenda yo biruka bingi nuko kintu kisobora kwa nikiyamba bundi abantu akwamba ko esebigere nabo kugira mbere barukora batayine kiruko batalibaniza baitu ibure hanura abanyuganda nemito yitu mikoto ubone usanga yitu ababoda nito nutukora bawo kandi urugudo rubaire gazete kuri abanyana baitu abibigeno bakozesa aho kurorangu ke rwake ya jam nubo okusanga balumune bakora mu mirimo yabo naba taxi okuba basimbire bangira kumanisa cases yakateka ubupande umbichuweka omungude zalizimu na zimu okurorangu niboleka ebichuweka ben taxi na boda tisemere kwa nizipaki ngao baitu wabwe mputu no boda parking akapa zaitu abanya Uganda kandi ebichuweka nkebi sangire kimuno hobara kupakinga turwa mputu
no tumanya naho no ekitongole kitandikire okurora nabo nikibakwatamu okurora imyanya egyo basobora kwani bagiyamu kana muno yer gazetted kurora ngo tebasemeriro kwani baparkinga okona kuhindura vuga bitu na bunonge cha Kampala echo ni chimpiso mchago kugira ngo okunateka teka ejo nemyanya eri kuberi highly respected in responsibilities izikuba nizoga hari echo rufuteka teka so waza kuza kuronda abantu bakaguma baryo mu mwahihihi ene chikorobero nikibasa kutahirira omwanya ngogumu. Anything can happen anytime, so eine kwere protected okuchendeza okujanga aba boda za taxi nachi aho bataka basa ku bantu bakorera no wabiriza hare ari kuza kwija naija torine naija ari kurebwa no byakwere boda nkeji yakwiha stage kuriya ermune kureta ari kutwara umwanya ogwo kwe kwane kureta nenerebwa mwaka bashatu bana ongatumukaba 50 tumukaba nkaga mukono gumu so chereza space okureba security wise okureba ninkahi ahu okutur safe na nafutar safe yaba ryo boda karana shaririza kandi aho hataba hostage ya boda na abana aruganka hinazankahi uriyo ntungara ke kasangaki kandi yaber taxi ne bayi habantu ngo witshema for example ebaresra ha parliament ka then tubone tumanye ngo nibo bijaho ninga anything can come there shango wa boda hano wa taxi hano we bijere hano wachi so no n'abatuji nabo mbizira mu ntro shanga embera etabasa kuba nunja hamyanya keje ebyo ni bimwe signs aninjangu za security kandi nentungu hutwara hamwe na no kuboneza ekibuga Kampala okashanga kitari that much congested everywhere omanye kucheje kisenyi niche congested konkawo ino mjenyo kamtoro mpatse zina language ni city atarimu okujwanzya so echo nacho nitwine kwanti chikwata na hilo akwa abanya Uganda tuli bampu tunyo omuntu nakora nkecha taho those gazetted places umwana koreka ngwe na ija kuza yechifuba nondo tarikwenda but me 100% I support that kandi hato hirehecho nabwe noza kushangoshanga ngo emyanya congested ahabwanje ekabire netibwa mu security erukwoga no bakujwara zareya bakonker police gari y'amahene bindi abo kubarebere kibire Kampala iwe rake umuntu nayiba mutahi wo mushanatu shaha mukaga gwihangu ayino musyo agutara mutahi watenshaho jimpe ningo koleki koje ngo security mbabara mubinji umuntu akaba yemereye hari akaba namureba akabe naba yamushikire nawe basa kumutaza yo one time kabaniza old tax park no mazona za taxes baze ziri burye mwe ryahakanwa kantahiyaye no murabaju no misho nenyuma so yo no sharashara nurabo misho nuraba baju nogira so mushani njakandebera kuri ya wo mushuma nkanjira kasiyutu kanje kineshaho so wo kwiyizire narabaho akahikanagira to munshaho muri akakamagano turiyo tugira tuti we narubina nkoro munsha cyakahire hine owabira rinka hariya we yamureba kuyamurebere nawe yarakakushara yamukwata kuyamukwasire kasente kanje yakagarramu ngiriya yamurekura nawe yandekora bagumizamo bagenda so koje ntaba harumu security erukoga hwaho kandi nayo ikabasa kugira ekiyitaho tinkumanya iwahogeriro muri Kampala ukarabana nojangu nenje cyashimekwa nchikorwa wonda kwongera aha security yawo of course kukehya congestion naka kumeganga nakayo kwengura ine kyakubayire kikuru muno obundi order yakubayire ro kyakabiri bolekere ngo kino nikije kuba nikiyamba ukorora abantu batungo bwiru bwo kutembera mu taxi park ile nkuru rundi ishaka betizone hati ishaka kwa zone bakazidabiriza ebina byawo amatene naitwa itage nkuru nayo sazino ishaka so everything hati niyo siya munongo kukera ne nkuru so ekinakyo kikuru muno okorana kiteke bamwe kyakabiri bagambe mbarwandisa ebiru kutoka ebintu bikutere toko mu kibuga taxis norole so hato barabamazira kubana bakesha engombe bintu umuntu no tamu Kampala mudakiki 10 mberora rugira muno hura wenu umuntu tuguroho wero zenjerire mbera tugira taxis emirwa ne kutwana mbero kugenda amazima no hura wenu ungire nyoni byantambisize kibuge konka no ichiriza ngu aho tukoma kutunga obuhenda amateka
noho koma kuba turi aharengo rw'entunguko rweyongireho. Do you agree with that statement? Sobora kutabeki in particular ubuhenda mateka ngo hati bacho banka bagibe ngwigi nkurakorana batera umuntu street bamwibehe ibintu biye ngwigi nkurakorana nkurakorana eso kuberoho nebikorobere kwa misana bito bikwa bitaro baito kwa nogama ngo ubuhenda bateka mbikwenga ngo niyo nkurakorana nyonso kwa kanawo kake na statement yegyo yemu hako kwa nongambiro oti nikimanyisa nyincho baracho banka bakagiba misana ngwijo kangambira nkurakorana kwa ibensimbi z'abanyarwanda munyencho baratera abantu abasasa street bakabaitara bataruna kibayireho ngwegi nkurakorana no obaracumita umuntu bakamwibahebye ngwe no ikitingu cyo kwikiranganiza nakyo akandi nkurakorana neso barakubaho no busingo burukubaboroho hatarobanyigirize hatarobacumita street hatarobaita nkurakorana ebehegene maiso ekikuru kuongera mu security byo kwerinda akande tukagendera hari ibyo kwerinda no kukesha omwijuraine na muno gwebiruka mbere hari motoka za taxi obundi na za boda nyamwingi na muno muneziryo myanya etali gazetted haro stages ziri kumanyu ngunyowe nimvugira ha Centenary Bank Mbarara bakakumanya wena stage yao usasui baitati ungazetted places rundi stages zizimwe na zimu olu no msangaru mwa ngogo avuge kibaruha yimsanga na parking hali taine stage taineki egi nikyo kisemeriro kubani kirwanisibwa hapo kuba umuntu burwa no manywa oyino bundi ne namba muri organizer stages zimezo kaho no bukwa rubuga rwito rwambarara usanga abantu bari organized baino bundi na t-shirt zikuba manyira obundi bambaine namba nikianguha ukurora ngo ubundi undantembere boda na mbeti natungo buzibu bantwara mu kizungu banyigira yezange baziba nikiyanguha kumanyira umuntu ayiro abatakwisenga kareba ubora bitevye ngwekera na mbeti nikiyanguha kurora ngo ubundi okwijja stage okakilayiminga mwesongere nene bakakuririza baito bokuba otakozere kintu ekyo yo kamara gatemba nguko kasangire obuzibu nebukusobora okubaho kandi ukaseranaho ku nanambora tandikira chikabore kintu tukirora na muno mbere bukuru abakuru bakutwara ama stage ga taxi naki baterera basabazi ngwa ntubaterera mutembera hano na hano mutamaraga genda kutembera mbere mukasangire habo kuba hasokuba obuzibu kandi ukasera mbere atandikira claiminga hakakubura so nekin nakyo ningumi haba boda nkijya gukora emyanya egyo barabetekerweho tukasobora kontundira emyanya egyo na order ikasobora kwa niba mu rugo. Okay, turiyo tureba aha ebikorobero ingashe ubuhenda biragiro umundembo nana technology nana entunguka kana no kutine kuba ntuboneza evuga byitu okubasa kurebeka ngo byaguma biye bishugeine twabugana yo buzubunko twuba ntureba nabwanyuma ihangari kabasa kubertebekine tukabona tukadeclaringa ngo ihangari yitorera mu businje kandi oburumwe businje turiyo ntutunguka nyewe nintiremera cyo kugira ngo ubuhenda biragiro nubwijana nentunguka niyesho ngabo ntinore bivuga byitu byeyongire kugira bikorobero ebikwingane hibwa akasheshera cyo kubanza ebizimbe byabiri binji tariho mwanya guryaho gurufwa kugira ngo umuntu ko kuba nogiro oti aha nekizimbe norabagata nagati habashuma bakagireba nka chance yo kwemereraho bakibiraho umuntu cyo kuranga abantu mbikubo noho bakushira kubamba bibera kandi ekikubo cyo takaja ngo ni changu nebikubo biringanire ahabo ko amajuga migini amajugirine abantu bakombeka za kediri hite kaminketija nahabwe je ntunguka yebyo yo kurete byombeko bikaba binje bikakanya niye shonga habwe nce bikubo byakanyire niye shonga habwe nce aho kwibira abantu hakozereki hakanyire. That is 1. 2 ninyitirizana no kugira ngo ubuhenda biragiro nubukanya ahabwe ntunguke ari kubebireho kandi namnonga ombebuga byitu ahabwe nshonga yo kugira ngo abajezi bona batura umutawuni kuba kwikoko oshanga ngo bakora binja bwabo bagira technology eza hanjire hati umuntu ayine sumu umuntu ayine computer umuntu ayine ubwo mu bundo bwari ndabantu bakicire buri gukora milimeter yemwe nemwe no yakire je sumu ojubuze cyo rukwenda cyone mpurire akasanga ki
nojibuze cyo kwenda cyona noba ko taragire mu ishomere byo kuza kugira ngo ze kushoma physics chemistry manya biology manya chi rererere oyebuzo je hati kanaenda gukora chemical iri kubasa kubone mara habantu nkabasa kugiranda uza ho buza bakuhereza procedure ndiye ninkoreka oku entunguke iri kuretere ibintu byategana so omuntu ahendera ebya technology bumutira harengo urwo kubasa kuteka ningash kushoma ecyari kubasa gukora ecyo burabe ecyakubasa kuretera yibo muntu yito muntu ninga yakore cyari kwenda gukora niye shonga habwenje abakoreka ngo umuntu nabasa kudatingira umuntu ahahasimu for example akudatinga atahechane kwa tanke cyakasanga ki mbari cyo nata yes ninta hechawe kandi nyondi cyari ndiyo mwishi ndiyo ninkwano mwishi ninkorese bugambo ebyo busharizi ndukoreka face yakasanga ki ureba kasanga kakunurra ureba kasanga kakubonerera kumba uriyo no gamba nawe ninyi haza nimpsyo bwire nyena ngunje kubugabugane yomanya ngo wakuvugana boyfriend owakabi tuteso mwanya nkutahina afuta kumbe ndiyo ninza kwijana naki ninza kwijana gange yanje twaheza kutahamu we rape you tukwiha hebi to abatwine abokwa ninza kudiringa nabandi not necessarily me as charity aboyo no ntunga nindiringa na Brian nindiringa na Nankogo hati nituza kwamba ebintu tubikwiheho you know akasumu tukatware all in the name of having this phone nke nkurakura na ya technology ndiyo nindeba hanshongezi kwatena nentunguka hamwena na okweyongera kwebikorobero washitira ha page eyo kwenda okunyikirirazamu twaza kwanza twazo mukahumura basewe nabanyabo tinaho tumagwa bashobozi kuturarjeyo inza kureba kasanga ki na ahuna musika nukwe ninga tukwe utakarga nehinda Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu ahari kororo Independence Grounds Tera Star 252 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records Timwesne hinda webali kuboroho no kutoronka yenka kanu twagaruko kurugumka umura aro muntu omunka nimbaza nawe wetanga kake garuka haruba juruli habintu bya bulikiro social life abakazi n'abasajja n'ebindi umukichweke kitwal turum arora kyala mu ubugubi ubukuru ubundi natunga cyaro kwenda umusonge zo kwesemeza ko musajja baitu obyarozire mbere yabugumira ngo ensonge ge kabeta sobora kumarabera mu kaira kagana itageramo ati ati kangu misirize ngarukeyo Kampala nja kutumisa app hubo baine app zabo na tumisa na kiungura hasimu ko kwano gamba arora nanka ntinda atasimira yongera ascrolling hansi arora on magi ya andilinga mbuya ayongera scrolling arora on Jeni Zambia na price zero na bulikimu mburire atumisa aha apu
sura yagamba ati ati tucyayiriga biro binu ati tucyayiriga tumisa akasenti juka kala mobile money asasura hari atampini kandi asora kwa natungo kuhereza abo warukuba nayeta go ntugaruka harubajururi akuranda mukazi wo kurara nawe orubajururi orwa ruberuruho kurora ngo bundi abantu bakarulengo rukubandusana ruti tebera umbusuma tebera umuki hakwanga mukaguzana ka nanka yuko ko bakunyageza uyagamba igikorwa cyabe cyo bushambani ubushambana kubasa kuri terminti ya twarenda yatateka teke akatunga sirimu na yashike yayina mbamushara marake bintu mbabitwara ubabare so baitu yatuole kangu mukibugo ko bitu mbere bikire no hubira harulengo rwandusana ruti kugama ngo huwo warko bayine cyaro kwetaga to sobora kimlemesa kanti kumutwara buyire kurana kitunga ubundi mbichweka kutasana ne bichweko ubundi ke byakunu kurora ngo ubundi aso kutunga kumtalibaniza nakinaki of course ngakiya mu isomo nakyo usikira statement yege yangambire kurora ngubo ubukugu bayine mbere babukiza rulengo rwandusana ruti nguteba cyayerega busa ko tagasumuka woga ko gora no ordaringa uba rundi boda safe board amanya location imberoli amanya namba ugiruti ura safe board na imera mulyango gwawe akandi nije ne kutabara rundi ne tabara ibyo kono itaga kutuma ngo hati nkore ekyo nayo eriyo ne genda kimu maiso akanda muno mu rugaro itoro Kampala kurura mbera okay Peji tuanda kwikariye mwo kutwara amazima tugaringo kastompe umpereze kizambo automatically nchanche manyisa ngine cyaba supportinga turiyo ntureba okugira ngo ombebuga byitu omyanya yitu okweyongera kwebikorobero nukoretwa entunguka ngo entunguka he kuveri ebikorobero mbyambiye yongera ekinde kigwasa kwenda kurelatinga na necho no kugira ngo hati uza kushanga ngo Emi yagura motoka Priva yagura motoka iwe wagura motoka for example twena nutukorera mbrire hati nyobote najijira oba turiestambra twena nyobote najijira konko ogwayine kandi nayo tukora nayo numukora nanye the next thing ekindi kuteka no kugira ngo nanye nsheme kwa ninza omuriro ngo ndwo norwanya konka obundi means imimo kumwanguhirwe nyonje twebe bikozere ki twebe byanguhi ebizibe byo wanye tubikingane byo wanje abundi kurebera tabakwingana mukurebera ninga obundi iwesho akwira kabanja waguzaho wagira busente wabongeserereza wagura kamotoka wakata haterte kindi kuzafuteka teke kiri kukiraho no kugenda nkafayo nkaronda nanyo muringo gunda atunge emotoka nkazaharengo rwentunguke yanye yimwahika haza nchimanyisa ngunaza kujifosinga naza kubitamwa mani kifuba tukugira ngo ninza gukora ngo nzesiki ekindi ukora no kugenda nkibeyo ndisho muntu nkazanka Kongo ngataha amagezi gona nkabona bunadiringa nabo nkazanka Kongo tukiba motoka uhurire tukagesiya tukagihindure namba bariya bunchikozere nabo nkaburondo busente bucenka bashashura nkakibiham hatyarte kagira motoka mchombiyeho mukanyekira nanye nkozere ki anyine motoka nchindetera na thinking deep okugira ngo nanye nkankoranta okutabana okuzo muntunguka eyechikankejo eyibatahi banje bahika emotoka zazirisha nyowe ndiyomwe nanye nyena ngunjire motoka nkimo kumwazira ejine ntunguke je abantu bashatu hati yaretera nyowe cyarte nakore kikorobero echinta kukozere chita kuteka tekire so nyichereza ngo entunguka yanyu niyo yandetera nakora ki nateka teka ntyo meaning ngo waza kureba ikorobero nibyeyongera ombyanye tari yemwe nemwe nchanchi manyisa ngo entunguka hina heri somewhere somehow kandi okwenda kukitunga hati nchimanyisa ngo mini zezahambarra niziba zindemere otherwise nanye nkabe nakikozere hata kindi kukora no kurumbe kibuga nkaza Kampala okwe niho ndabona basya abundi adiringe nabo ahari ababaya aboriyo nontunga then kunkaza kutunga Range Rover yanje ninja kwija nimza kunyecura amajuta ninye kumanya hunda agihe oba nkora uwo muhindi nkamoreka unyonye ndo murumo nkakora
ngaheza nkareba aha kubika sente ze nkamara yebero bishatse cyakana ka draw nkakacwa ngiye mu miliyoni 3 wago nkatoroka nago nkagenda motoka yanjye ngacumitamwe amajuta numuza kunyecura aha nanye kwija kuboreka nkonkozere ki unyine motoka y'ikikecho nakore bikorobero bibiri aha nshongeje aha nshongemo so nyonyije ndeba ngo ahari entunguka nechikorobero nacho chikozere ki nacho taking over turi ndio ni kuskampora mpora eri nso kutangwa kuyija abo kuba chikorobere kidakyo chikorwa mutitizus embera nenye gisereza nanye obutitizi ne mutahari nundu wakikiriza kicharulengo rwakikizeho naiwe nububundi omukono ogubeiro ogwine ore nagwo kandi twari obundi tweserekere so kwijja kura waka wachikora konkatine mbere bire yanyi gisirize kugira ngo mpikaha kuchikora ati mwanyi gisiriza bwe ntunguka yanyi nambarra naji furuka abo kubaha abantu abaruho nabo mutorotoro nabo mutorotozo umwari yaho nije kuri yakuza kutunga mutahi wanje no kubanza naza kumuronda ubu naterese mwe taruho then I have to get a boda hateje mbera neba yanteganisa ahihi ni ndumba Kampala tuzangari yo msenyi tupanyisa mwakaje kitwe mtwari 15 kwena twerundomo tutandika kwesho bwongo obonyine ninja kwihayo mpora then amherwizoba hati nimba nabo nababaya abandi nanye yabari yo mbaya mukacekace hato baya nye yongera then nanye kacha kunanyine ubundi nankatko yabayine ombubaya bwe buhango hati nanakanja kaboro winga aya ine mitwembye ebiri ati yasimtwembye ngahi emtwembye 3 then hati tweza kwegita twaba hamwe neba yabe mitwembi eyakatogo eyo kugira ngo tubasa kutugomya nk'icweka ushanga turi nko mu kisenyi abantu kuba kubyama yitwe nibwo twa twimuka obugufuru tubucwa abakazi tubakobshaho obusumu tubutwara amherwiza atwara wena no kuteganisa kurengaho orinka omumba kuri bebyo kwerinda hato shanga twakunamira twakugwera twakwita kora hizo jengwe ntunguka terukureta ebizobo nkebi enkora kurana no werane bireta akantu berura bingi and of which at the end of the day ntura hatino government echwire mukubaneta hoburiyo obokura ya gara embera monteko kurora ngo bundi hakuba turoze bukuru byo bwise bene mbwo muhange bukiro bwingi kugira uti ngbabayira bayine boda ngo babayira bayine pikipiki ebukuru ngo babayira bayine pikipiki ngo babayira bayine mundu bayita babayira bal pikipiki nchogora hana government negeza ku streamlininga na munomone myanya nkegyo gazetted enya kutekerwe twaranka na Mirembe Road ngo byerwe mu binyansa amne miti abantu barabemu ane bigera atarkora mbiruka twarole myanya mbere hari amabank mbere bebiruka batasemire ko bapakinga twarole myanya na mbere hari na police stations kurora ngo bundi batabane bapakinga mu nikijorine ikindi yo rugenda kurora ikibuga ngo kyategekerwe umyake yera akande na sahazino kukiri haihyo muhendo gutezibwemo agwa abantu people jam ebiruka traffic jam umuhendo gutezibwemo hayakire mu nike birye satu kusikira ikibuga kiri ngo kyari kitegekere ijuka tikikweyongera hoyo bayito muhendo gwa abantu abarkwamba rwumbyaro kugenda mu kibuga bukire bwizere bwo ngumagwe yongera akandi eke nakyo kyongera kwa nikiretezo bundi abantu abanyakwinigezo zalizimnazimu akandi abantu akuba bayine diru zabo zalizimnazimu okurwara za yongera whereby echikorwa nikisobora cyo bwisi kubaho umuntu akaboraho hatarona na rumutresingire akavura habo mwijuraine nyamwingi akandi ogwa abantu no hoteire no gwebiruka akarenko kamu ngo umuntu nasobora no kore ikikorwa kitari kirunge mu bantu akabura namanguna nabantu okukanya okuba bingi na kwingana batyo habone habe bikorebero kwingana bityo kugira ngo umuntu nanabasa kuburiraho ninga bimicwe mbabazaru ababe bingi namanguna yene sign ya development okose bivuga ukukora korana ni kikora koranizibwa abantu abantu njanje mayisangu na nebyamagara nabyo bikatebwa ha mutindo abantu bazarwa barukufa baguma ho barya bahurire nabanyina babo ababenu bafa barukuzara nabo bariho bahurire
twena turyo munsi noturondo kuchemekwa ntukora ki entungu ikatanu cyakurya ombya magara hata abantu bagumaho baba bingi mwerundo mu kibuga mwena muri kurondo kumurabeho hata kimanyisa ngo wahabaringa na nabe micwe mibi bono mumbera ni yemwe nara akikore noza kumuronda kuburre abo kwa abantu ni bingi abo kwa naburro muri yabo. That is 1. 2 nintekateo na nebyo bwegese mbabiye no mutindo gubyahikire kugira ngo buri muntu wena shomere buri muntu wena nayetegereza utafutina mutawuni tafutina kukwatesa munkeji abajine kuronde byari kwenda kumanya tafutina kuvuga no muntu mu office nayija agambo rujungo jote this is a gentleman kandi oshomereho kumba ari yizire kufera ore no ntunga so aha kuba hari entunguka na nechikorobero nacho nchibakiri present omunjeremwe ninga endijo dere chimanyisa ngo government nayete kushitameka reba konka chimanyisa ngo nitwe nk'abantu abinemu abakine mu ka sense nitwe takashitama tukareba konka aho barakome kukoresa obwonko kugira ngo bakore ibikorobero omunsomo na nitwe binovunanizwa nitwe tubene ho twakoma kukoresa obwonko okubasa kugira ngo nanitwe tubaremese ogumiza mumba kore bintu ebi entunguka etakabe kizubu omwihanga omuntu akashika kugira ati nankuru byagabirwe biriri niyo government yiwano gambira kurgayo ekateka those gazetted places kugira ngo byabire bityo entunguka twagireba ekizimbe kiruho entunguka twagireba ministries ziruho entunguka twagira abantu bashomere konka tukabasa kucendeza tuta ahanshonga niyo nkemwe inkejo niyo hiwaremba gira ngo boda boda za hamutabaho taxa hamutakarabaho bakamva ngo boda boda nizo kutwara abantu abekikani cyo kimwe abashuma abibi abisi abinazi taxa nizo zumwe ezikwasa kuruna nabantu bashatu bana bona bakore bikorobero okateka tangu taxa nabantu baburijo kumbe nabashuma so government ayita kushitameka reba konka na yene Rwanda ikabasa kureba aho yakubasa kukwata turutwena edakika na biro na mushanju ezaringo mushahayitu ya kabiri entungukana nunji notujetenga tukazo tukashitama tukajangwa angwe mbya ina birere by the way scenario iyo kushanga ngo omukazi no mushija be batakagizire sente bakaba china kasinji chamshaka tero mukazi wa mwakoraho kaza tero mushija wa mwakoraho akija mbwe no mucara mbwe no mwami mbwe no reba ntwenda kabafu hatere murunda neza kabafu kwaga mukora je harmonious reko nkamuri yaboro hati chabo mukahikabwire mukagera akasente oshanga ngo omushija time yabe nagaruko muka hata kahinduramu manyira kugira ngo harye ntunguka na nebikorobero birumu hata kahinduramu ayaba ija kirukanjira mucyara we atana yirukanjira wa marayi abo kwa kasenta inemu ono mpurire oza kushanga ngo ayabire narya akatura no mucyara we omuka bakarya bakanurwa bakahika ibyahika oshanga hatana ija rire mpunuye kwakwika no mwihura gumana akoreba aha oshanga kwakwikomuka akwata kasumu azaha TikTok kandi sente tarazigizire hati taraguzira kasumu abe bashitama mukaganira mukamanya ahimwine kwana mugariza hatarya hasumu arbize no mbuza atakwena nakumayikira kugendo misho egisinayo nagireta kugira ngo tucenge cyo kugira ngo ahakoma kube ntunguka na nebibe bindi nabyo nibikoma okwisha mbwene ubwe twakubirwanisa tuta okugira ngo umuntu asigaza amagara kube ntunguka ntugenda kandi nana ebikorobero tutwenda bakanye turtwena makome abrina munahana nizo ezara vumsaye itu ya kabiri a program sisimuka negena maiso paka saisa tuzanye njakare kiri kabalaza ebiro makumi abrina bisatu ntwetaga kurora runturiyo nitorora ambere yankorakorana tongeye tugireleting ne bikorobero rundi ebintu bitalbirungi nemize taleme kwa negena maiso mukivuga yerukubereterize obundi government okutaho buryo bwo streamlininga kurole bintu byasoroka nibiterekera omubibuga na muno mune bituyino muyangale itiri ya Uganda 29 zonka izakaraba sayito ya kabiri moje kongoro twikirize tumule mukake kandi utorogo mukahumuro tugaruke na program simuka akasayisa tozanye njakara ya hati gumaho ole naitwe tule naiwe program simuka ative wasnehinda Nehinda Nehinda
oine kiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mbahangu twegiteho aha program y'ebyobwombeki ayi turi kubantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsineyirimbe bisya byinshi so tugumantureta design zeshemeri tungo bahabuzi kurwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gwombeki ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa Uganda's ultimate TV dating show. Hello, Mr. Right is back only on Star Times Makura Chika. Hello, Mr. Right Season 3, where intentional guys face confident ladies. I have a girl already, but I'm looking for another one. Where charm, swag, and money meets beauty. To give me 500 right now. Confidence and yash, all on one big stage. Wanna be part of the show? Visit StarTimes branches near you and register now. Auditions start on 20th February 2026 at StarTimes headquarters, Solis House, Lumumba Avenue. For details, call 0317 117 700 or 0200 117 700. Set up your vibe for the only TV dating show in town. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Otaferwa mama nuko kusana mukubana agira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasuka bana yiwa kandi cyitwe kikoka kandi suka buri kubana arebo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso ukureka nasesha abukureka nk'umwana we yagira miso ukureka nakora kina akora utaka keba kandi suka mnyaro wanje mari janti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kandi tandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngonoza kwa VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafra kwantu makane mbera bari tumacheno kwa ukozere bati echibi ukora polisi no miso nukaga no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti echitu choka ako tawino kwano ukafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty Okay, wabali mkahumuro kantu agaruka dakika ziri asatu na isatu zaraba msayeto ya kabiri ya program sisimuka kiro kya balaza kandi ntwongera kubane tanura nsongeza zimna muno torerire buvuga byitu ngo kutsemeriro kwantu biterekereza umukayirenga kandi bivuga mukora abantu kandi bukorobero nabiyongiro bivuga kandi ekyo tumbwira ku bantu kirelatinga n'ensonga ezindi zazimna zimu program simuka Nesimiye tutwagigura ya niyo nabasa kuba hine kiriyo nchukurya iyo bazebona yito uri kujeta imwagambire situmwaka kigambe kandi tiyo ntureba nshongeza kubasa kwanza relatinga kugira ngo intunguka ne mwahari kurete bikorobero byakanya so kugira ngo ngwe hello yes TV West twakwakira sebori rota nakoronje n'abashemerere rwa mugamba na Ambrose change of gas kandi cyerezo cy'intunguka kurwa ari mu ntungamo we bare kuba present ndo tayari mwebare ego bakuru omurango gw'entunguko n'ekintu kikuru obwana banyetekereza cy'entunguka ntabwo muri kwani ngamba hantunguko kwekwiya yebare Wakani kigambo ngo entunguka heri bamwe n'abatungukire bacumbatirire bagenzi babo barabaho babareba nk'abatungukire kuko bunde zinde n'ubundi byakubiye by'abandi cyo kushanga ngo tari mu balance mu byentunguka kuri hakanta akakora kakwetagwe cyo kweta sensitization nebura munonga uko abantu bashaka gukunga byo bugiga kandi ubwo bone kimwe ngo mu mwakoro bwa hati ego
mu kuchikora kubona noreba ngo nabwo tumwine gisindikira ngo tuje mu government niyo mune bayamba gukora ejo ko government kwe kurangiza wa kwegetse abantu ufashe mu kutunga ubugiga cyane kiyamba munonga yego rero amateka garinda bundi abantu mu byentunguka yabo nabwo garuho konka gashitani yego gagwejegire hazecho washanga ngo nkegesha abana no basomera amasomo kandi cyo kutarashomira amasomo ho nakuchiteremiso kukura ivingo mu life kurire ekiri kumanyisa ngo development plans ezakubenzi yamba abantu mu kutambura mu ntunguka rozonga atumezo bazitakuratirwe kushanga ngo nanga government metaho regulations kugira ngo mutata fikirayo gukora ikimeke murinde government banze bashobora kumushomera ikikora rero cyo kituyamba kugira ngo tutatwara ngo no kugabe bwo muntu tunguka konka ego ahabo kuba kugabe bwo muntu akora byo ne biri cyumba kiza rero hako muntu atazakora ikintu kugira development plan ko kubanera gira ndende zite kuzukurakorana ako cyanga ngo tubura umuntu ukora iki yakora yayenda rero bundi se kagumira mu netungo remezi ahubwo abantu bino bugaburenge seriye yes tomwe ni cyetagisha kugira ngo nabwo tukiterere muto byandere abucu kwata aho kubereza gwema kumanya ngo neki cyurenze gutunguka konke antunguka nabigira mu tabreji ebe inengenderwa umuntu kwita karinda ubundi tugatumenya yatumenya cyabo kishikira manene babare mnonge cherezi chentunguka your point is clearly heard taken and chewed yeri yentunguka mwenegire engenderwa bareke kutireka tukabafuri yentunguka tukaduronda ko twenda ndi tugirora mbetaho bakusukura mbetaho bagamba NDP National Development Plan hello mukuru nyani wange Richman kaunga bunyonyi we bale muno kundora mukuru Richman Nimekenera mkia batoro bona bakende mu cyoke bini cyo kuhura. Ego. Ya so vile government ke kamane kutoka ho mume bikaribia kuingiza mu development za yongera. Iteko za inda tutaka iteko bikaribia abantu kukorama no kwa abantu na develop kidene zintu sima kutambara koloni. Ego. Dine kigamba cyo munsi akataka kamene kukopa social media ni babarona active hand owner. Otherwise, the rich man in Akuboza Monoka, the Nisaba, the Kutera, and the Kutera, the Kutera, and the Kutera, the Kutera, the Kutera, the Kutera, big up to you. Okay. Rich man, Okuru Rich man. Aliao kaunga unyonyi vote poto. Msijugwa maziri miaka nyingi na mpondera. Amukutu, hama radio, kanatira TV na ando. Richman na kuramukia abantu bakaunga unyonyi na vote poto yo na toro yo na kutwaramu. Mwebalo kusima no kudeleza no kurura TV wasinehina. Umwana wa muka. Tukusimire muno. Owere mnonga kumza mnonga banitwe. Hello. Yarite na lati muri musa. Turireje sebo twakwakira. Nani nabakira. Kuru mutawe. Amazina ga kutoza mutawe ya dina kurazana. Sanise yo kubawuriza bamikwano cyane mwe bari kutuwereza. Baba ro kubera ko nyo musajja akatonda. Siba akoze ku program ya feno. Chakabe. Takati kumulamu ngo mwogeddeko. Kitufu obumenyi bw'amateeka bulaga sayini y'ekibuga okulaakulana. Mpaka kiziwentuulira wano ngagwe tuli oyinza okusiŋŋaana atukangereze nga ku balalu. Abalalu bameka boolabakayo mu kyalo baba batono. Era beyina kibuga gye babeera abantu abagezi bonna n'abaza yenna yagala agenda wali nkulaakulana wengi. Naye ng'ekintu ekyo kizze yo gavumenti ekaddewo okukola ki eyinza okutangira ekintu ekyo tuwadde enkulaakulana weeri naye ate n'obumenyi bw'amateeka obwo tubukendeezezza tutya. Kati obwo guba mulamwa gwa gavumenti naffe abantu bennyini ogenza oyagala ebyobweresiganye ogenda okubaliza kuba ogenze mube bantu abalinawo naye okikoze mu ngeri ki ekakulumya muntu kakati newaliwo nga bano abafere bagamba abafere omufere agenda akuzanyira ku bwongo Rudo mufere ngedra kutayo singo mu kwa kutenyondo no geno ku omuntu kyali talina sente zo balate no mu kutenyondo no mutta
reka cyo kiba kibuye ikintu wagira yego bwese bukira kukintu bukigo okutambula naye gavumenti ino okulaba ngeri ki enkulaakulana ebadde weetanga abantu balumiziddwa naye nga yo obumenyi bw'amateeka bwe bubeera buba bulaga enkulaakulana ebeera mu kitundu kyegenda mu maaso tweyanziza okuweereza nsigadde ndi mutawe byakizana webale nnyo webale munonga mutawe how come you know the voice than me natera na radio dear tweyanziza webale nnyo ku lw'eddoboozi lyeryo ly'otaddeyo eggwanga liwulira don't take it for granted eggwanga liwulira gavumenti ewulira ensonga zinegena Hello sebo sebo twakwakira niye nakira bakwetoha watera nkai ogo ni Dickson Kashkash umwamandazi natera Kakumiro muri Bugangizi East twakwakira ana ari mu Itanzige twakwakira Nchenda uze harena na TV yawe volume kwe rya TV kwe kubana neje yo inahasi mu mazime ibintu bitekwa kujwanga no thura barunji baheza kuruganaho kumacendeza ha volume ya TV set yawe ncisha kutwanguhira turi ahantunguka okurete bikorobero byakanya kandi na no kutwakubasa okuberwanasa cyo kikiriza ngo hariye ntunguka na ebikorobero nibyeyongera kandi bwe tukabirwanasa tuta TV West hello twakwakira sebo lireje yes chendeza ha volume ya TV set yejo turuza neje sebo okay aha then waheza tugambere aho waterera amazina na neco rugamba hanshongeji Godfrey Sergo ni gamazina twakwakira buzima naterera Kakumiro district wow Kakumiro town council ego naona naterera mwebare kuhereza webare no kutureba na no kutugitaho nyawe niza kugamba urunyoro chine nshonga sebo mu Uganda yitu ina department nyingi tuna amadini tuna amadini agawukanye onka where there is life it is where there is death yes namazima ngokuzo marwaro okusanga bubebe bwingi obuzayirwe onka nogenda okurura kyaro kinanka yafa ego nikimanyisa ngwineje nikimanyisa nti okukurakurana mu kugenda mu miiso n'ebikorobero nibibasha kugenda mu miiso kweyongera ego mwebare munonga wow webare wahakoma kuzarwa abana bingi noho koma kuranguna na bingi bafiri onyine kuko kwa bazirwe nkabashatu bareberirwe je noranga abana bazirwe bakura mbwenu hari entunguka aheri mpango na biriya nabyo nibyoreka ngo nebikorobero byakanya twakucenga je webare munonga wakakumiro bafano ko bakanya abanyakakumiro tukubagonza muno mwebare kurora TV West nehinda chine dachika yona katwakire yo hello yes hello sebo twakwakira hello twakwakira sebo ya TV West ego amazina gawe na nechi waba notensa amazina nani agaba kita ego
amazina ni agabakita okurwa Kakumiro district Igayaza. Igayaza twakwakira tuteseze turebe sebo. Amazina ni agabakita okurwa Igayaza Kakumiro district. Okubazaki. Ekikurete bikorobere ebyo. N'ekintu kimwe. Niwe musasire ninjumirira gavumenti. Abo kushanga ngu nenagijura abantu babutosha. Ecyo kubanza umuntu kuba kucera bamwibire umuntu kuba kucera bamwibire ushanga ngo polisi nebasa kuza kujakira niyende mitwaro 30 go kuretembwa bakita umuntu mu kifo cyo kuza kurondo wamwita bagira ngo niwenda kumanza baza kutebera umutumbi na no kwetorora kunanka nacyo cyonka kimara abantu amani ecya kabiri ekiresiro bwita n'umbantu okweyongera ati kujya mu netunguka yonka abantu bakozesize ubushobozi bwabo ukubutari. Yes. Ushanga umuntu yanyigirizo ndijo kwakuza kwababa ngo nakora mu government inamani aine mwene wabo mu government atori yaronda okutora habura ego amutematema Adriana ni guswana kanzo mu cyome nabyo biresura ubwitani bantu mwe ecyo nshaka government n'iki achomati nyowe okushaba government kwande nuko kwaba garya mateka gatwate twina ego gaba garya mateka gatwate twena gataba mu muhango gataba mu muce nico kureberense za tusikire yewe indeba ka Rwanda ka Kenya ka Tanzania agwa mateka oba ni minister wa MP umuru na mufunani mwanzo kirebera mu politics oyiturugire mijo umuntu abiri nayemera kugira ati nyowa go kushanga ndi prime minister nankati nkumwenda abantu mu muhakaru bakuza mutiba kumuranga ego umuntu wabutosha sigara nanyigirize bwabwa mani garo ku rugayigo ureba mu cyashemeza abantu wahora mwikoze wabare mnonga points zawe zayitegereze waje butunu kandi wayoreka concern kutari kugira ngo entunguka yonkani yeretire bikorebero byeyongera kurekana systems maybe somewhere somehow za government obunda ahistanywereze ebiragiro no kwizira kwandi zitwaza nacyo cyose kuba kindegize specifically aho mwihangaritu erya Uganda nyona nishaba ngutendere abo abantu bahaviews zabo twahezitu ahasigara it is an open discussion okwahimwa ahibasigara tongera kusima buriyo mwena rotere simu natayo ntekerezaye ngomya Uganda bgambe bitibiri byitu nyowe rundi charity bigamba bya munya Uganda umumaraka gabo baitu tongera kumansima kurorangu nabo benyine baina courage yo kurugayo kururu umuntu yahayo ekitekerezo kie kandi yani hera ngo bundi obwakibaliza TV yihanga ensiyone kurire abo government kurire kandi borekerizo kuba ande babikora abaka kumira baje mwagitwara twaza kwakira muzayi bisensi no program agirese simu kandi ngushabangu otarga